Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata tokin khan mizoram puma tum kaw ni pualin Sunday school no pangle zirtir tu ten tum kaw vain kong anzo darkar somni palikal ta chung khan mizoram covid-19 shikai mi somsari panga mu chua anni voina tang hian ram chunga kum som pariat chin chung lam hena covid-19 thidan na thual don na dos pek tran ani don India chuna voi khanna tan WSF World Double Squash Championship gold medal ala tukin khan mizoram puma tum kaw ni pualin Sunday school no pangle zirtir tu ten tum kaw kengin kong anzoa voin hikhen be ani ma a Isu Krista sabeng tung chunga chuanga lal anga Jerusalem khopuya alu champha tum kaw ni ania chumi pual chuan mizoram hun thangha tum kaw ni kongzo huai hot ani Sunday school zirlai tele zirtir tu te chu tum kaw kengin hosana tin an awruala fakna hlate sain pathian thumangin an awrual ani kumni zat thrileng awanga tum kaw ni puala kongzo ti hlei thei ani tolo hnuwa tukena chuan zalen takin he ni poimo tak hi an mang thei ta ani tum kaw ni hi khovel chandam tural Isu Krista khen bia awm ni zirtopni Good Friday ma chia pathian ni man thin ani darkar somni palikal ta chung khan mizoram covid-19 shikai mi somsari panga mu chua anni shikai le kai lo endik zongjong chu zali somthum pasari annia en za ta tanga shikai mu chua za chu za zela som pasari point pakhat paruk ani shikai to za thi kum sang hi som pakhat chiar puya mi hring om za ta tanga chutin sang kha zela mi zani panga om ang annia mi hring noi kha zela covid-19 wanga nu na chan to za chu somruk patni anni Zoram People's Movement leader Pulal Duoma ZPM chuan policy andin chua puingama antlak puingam bok ati Lengteng constituency huam chunga polrang liap pui chortui puilo le wancheng dultele kol kul khuate atlo kuala he huna hian khotina wantlang in khoma thuwa soya Pulal Duoma chuan an sarkar chuan party sarkar ani don lova mi pui sarkar ani don ani ati bok kun na thok tu te sarkarin nung achona agriculture department le agriculture minister chu omve bok ma se ruwa manna le budget an siamin thingtlang kun na thok tu te a huam ve ngai lawani atia ZPM ro chuan lok zok le mumal zoka kun na thok tu te na an tho theina turin ma an la anga kongain ko mu don ani ati bok Law and Judicial Minister Puti Jelanun tluanga chuan Champhaya District Court Complex sakna tur le Conservator of Forest CF Office le chen na sakna tur mun mate nimin khana tloa hemi nu hian khel thia lui tuilang na tur atlo boka official tele khotlang hruai tu tenen inron khomin malak dan turte an soi ho ani champhai veng sang mual bok rama Wemefield mun le ache vel District Court mun tur ruat en fiana law minister chuan tunlai thiam na le model tharber manga District Court Complex champhai siam tum ani thule Mizoram ma saber za omle model ni theitura ruwa manna siam ani atia sen sole malak dan turte thataka duangin sarkar lai puya thlen tum ani thule ruwa manna siam konga zirchian nan judicial officers le architect tenen Delhi District Court saket antlo thua soibok ani Environment Forest and Climate Change Department Changtu Minister ni bok chuan Divisional Forest Officer DFO chung Conservator of Forest CF Eastern Circle champhai da feltura ruwa manna siam fel ani to thua soiboka CF Office le quarter sangna tur sum da fel ani to thule atrulang te boy pui fel ani vele na tran thoi tumani ati Office sak chunga lu lailo katan RO quarter chaibol tumani thua soibok ani champhai tui harsa chhomek zel ti zia om ani theinan theitop chhomek zel ani thua soya dil kon le zo khothara tui connection pek tran ania melbuk le zotlanga kalpui chhomek ani atia ruantlang le mual venga tui mamo du ang nei ani lawawangin saisi lue tanga lakdan tur kumsang ni som pakwa en ania du thu samani lawawangin khel thia luine na anin fin nu tui tamsok na chu ni jung chakna manga lak tumani atia PHE Department zirchian na atangin project an siamanga chaktaka bo zui tumani atibok Longthlai East Bial tu MLA Puh Biak Zawa Agriculture Development Board Vice Chairman ni bok chuan nimin khan
longtlai thi thlan mual leitla niam siam dan tur ain puya poich biak zawa chuan khotlang hruai tu ten an har sana hne na an thlen chu lom ati thua soya tun ma tang towa an boina ani awangin ama theiang bera chom dol na kong da pha tulani atia longtlai thi thlan mual leitla niam chom dol ani theina tura gabion ual thatak siam ani theina turin longtlai is bial MLA chuan ama theiang bera malak puyatum thua soi bok ani longtlai thi thlan mual hi khurpui lui kama ania kumsang ni som paruk leimina khan thlan pali lai son chua ani toa tunai hian khurpui lui atanga fitzani somnga zet chu leimin hian aw toa tunai hian thlan engamo zat tlabal mai thei awma nimin khan thlan pakhat chu son ani bokani longtlai is bial 2 MLA chu longtlai district borsap Dr Andrew H Vanlaldika putilal eng muana bial 2 MDC le khotlang hruai tu ten an lo troi ani lunglei borsap pu kulo thongan chuan karkal ta ni nga ni le zirtop ni khan bung mun block atloa department thok tu tele khotlang hruai tu tenen anin koma khotlang ma so na tura ma chop tele malak dan turte asoi puani pu kulu thang chuan bung mun chunga school te primary health center police station BDO office PWD office te tloa department na thok tu te chu anin rail bol dan le in kai khroina ba ka ma son zel tura an mamote soi puya helai huna thok tu te hian an har sana le mamote an lo thena atul angam halak sakatum thu di si chuan a hrila bung mun khwa tlomngai por rang tenen anin kom ho bok ani chanchin thar hi all india radio aizol atanga puan ani voina tang hian ramchunga kumsom pariat chin chunglam hena covid-19 hridan na thual non na dos pek tran ani don sarkar chuan kumsom pariat chin chunglam te hena voina tanga covid-19 hridan na thual non na dos chu hridan na pe chuak mimal hena tanga petran turin thutlukna siama Union Health Ministry chuan kumsom pariat ling to COVID-19 hridan na dos ni na lato chumia tanga thakoliam to te chuan thual na dos hi an la thei tia soyani heti rual hian sarkarin COVID-19 hridan na athona apek kallai dos khatna dos ni na le kumsom rukchin chunglam ba ka hrisel na konga thok tu tele hridauna lama thokten hena pek mek chu chun som zel tur ani bok ani Mumbai cheng mi pakhatin COVID-19 chi thar XE kai ti mu chua ani Maharashtra Health Minister Rajesh Topi soidanin kumsomruk pasaria upa hrikai ten upa chuan March ni som pakhat khan Vadodara Gujarat chuan tloa hotela an thena March ni roka London atanga local mi pahni tenen an ho ani March ni som pakhat khan akhwa sikzuya atu ka endik ngalania hria kai ti mu chua ani Hemi ten upa hi March ni som pathum khan Mumbai an holea March ni som ni thleng ina an toma damlo hian COVID-19 chi thar XE akai ti mu chuani nu hian nanna dang anei zui lo thung ani Health Minister chuan XE chu thi pui tham ani lo thua soya state sarkar chu COVID-19 do konga atul dana pianga mala turin a hria tir thunga Maharashtra chu COVID-19 chungchanga din mun thalova ading lo tia soibok ani le aleido chima na thok paruk antang heleido la hinimin tlai khan ladaka thle chuan alen chia leido na thok pakhat chu chan chua ania damdo in lama en kol zui mek ania din mun angai tuam lutuk lova soi ani heti la hian na thok dang panga paruk vel chu leichim hian aladela he chanchin buat saila hian chan chuak tura malak mek ani Ladakh Lieutenant Governor RK Mathur chuan chan chua nakallai athi thlai renga leichim chan chui turin thupe ka chuan ngal bok ani India chuan avoi khanatan WSF World Double Squash Championship gold medal ala India in Fiammi Deepika Palika Karthikle Saurav Gosal ta chuan antumpui England mi Adrian Waterle Alison Waters ta chu mixed doubles final sa nimin khan an hnia WSF World Double Squash Championship India gold medal masaber chu an vochuak ta ani antumpui te hi 11-6 le 11-18 an hne ani chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui tukin khan Mizoram puma tum kaw ni pualin Sunday school no pangle zirtir tu ten tum kaw vein kong anzo darkar somni palikal ta chung khan Mizoram COVID-19 sikai mi somsari panga mu chua anni voina tang hian ram chunga kumsom pariat chin chunglam hena COVID-19 thridan na thual non dos pek tran ani don
India chuan avoi khan atan WSF World Double Squash Championship gold medal ala chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani